Semenye Gaya Round to Someone Reading Up Show. Kila time unadai uko busy. Pamoja kagana kuruka nga unajitanga King of Water, King of Love Framinaje. Wewe ndio unajua sasa, wewe siku hizi ndio unajua namna ya mapenzi, si ndio? Mimi huyo hapa. Ndio wewe hapa hivi. Karibu sana by the way. Maisha ni mwangu. Oyongo kwa niraka ka Framinaje o 20 sijui 20 words. Ngoma mlitonga lini? Hii nimeipiga 2020 huko. 2020 huko. Yeah, time ya corona hapa. Time ya corona. Yeah. So Sumeja siku hizi ni T-Boy pamoja na Framinaje na Rasmato. Yeah. Framinaje wa 2020 na Framinaje wa 2024 tofauti ni gani? Tofauti ni ile by the way. Framinaje wa 2020 alikuwa mtu anaanza muziki. Framinaje wa 2025 ni mtu ashajua muziki, anaelewa muziki ni nini. So mimi si wa 2020 tena. Wewe ni wa 2020? 2025. Inakuwa nzito sana. Karibu sana ndani ya Link Up Show. Kiruto cha kiribia kabisa kaiga by the way se kwaruna kibantu bale. Bantu bale buya kabisa. Ono bantu masega iga. Tiganse gamba wakilisha na bantu. Kabisa sana. Kijana T-Boy yako sambamba? Ako sawa kabisa na mambo. Ana mambo. Rasmato unasemaje? Rasmato mzima. Doa tujaonana for so long, lakini tuna communicate ako sawa. Ako sawa kabisa. Yeah. Karibu sana somo la Link Up Show tukiligana ile Friday masha Friday. Turamurikira mangana yo muziki yo gabwiriro biriga ne Elia Gusi by the way. So far so good igana ke muziki oguhukwira. Muziki nubo ata mangana tolibuya lakini ndoko nyara gotiga senga njora manyinga ime igora manyinga ime bise gotiga to arwali alright uya sana gaigo muziki ni gobwata mangana wa ye toli mube mwise kunyotiga mwarwalire gaiga challenge kiri kwabere gogwetera buna hotel by the way gosomusani boni ga mungwano gwako muziki gaiga Framinaje ekro abikire kibesa kando tukeka pesa kando juu kila msanii ana complain anasema pesa mcharo kile gwetera monene zaidi muchando monene kabisa nabora abwatoke ngoma ground Kenya pokea smart bono mete no nyayo tuaraka ngombe gitarika kama mabere gaikeri mo kaosi chigo kama mara kwanya rango kurusia point orage lione ngombe bosa orage ngombe bosa na ngombe bere liko ngore point yoka bona kero kwanya renga umuziki yoga sometimes rabakuru muziki unafanya the same time kwanya ranga gaiga bantu mbali kupokea muziki yoga buya shida no musani shida ne producer ose shida ningo tingo nyara gatange shida ne producer gose shida no musani so far ego depend bune ground kya bwatiro mete onye track na kimuziki expectation tia ona bochiranya lekane nganchi ko nyara guikirana so tingo nyara gatanga umuziki okongede mono goso robete mono egendo na tebe kire shida ke gasi nini ne ground getara peak inki kiragaraye muno musani gosaye muno moteli oso kyogotera na ale bantu mbagwancha bati hotero so getekera ko gotekera ko begete nyumba sufa yabo ya kabisa yo system yao ayira bwo gotengo gotero ko yo ngoma ni kale ngoma ina bomoa ngoma ni nzito ngoma ni tamu bati kero kwa kusene ground kusene show ko perform kwa nyaranga hii ngoma bado haikubaliki ku perform abantu bakoligireti ko kuvugana matanga wale so far tina kangoma ngoso asho bantu mba changamuka chingoma jane ntianjire na abantu bali bachiure igobona tina kangoma etara nchuna bantu ground ya so mtando no ebintu bira inense kidogo. Alright. Yesana gaiga umtanda kire bintu bira inense kero kende marketing yokonyorere nse no musani tari ko market ya matera ya moro gusishida ngayo chaka matera ngote matore ko nya market asto ko nyara bono response ina rutara manya so bakongo watelete lakini ngonya ukina to lakini ngona ukina mole uya sana gaiga ini gakurukwanga Framinaje Framinaje ngoyo by the way bono monto gotegerete sayekera ko bolinga Framinaje ngoyo mate sikusia basani bakuruka nanya ora gusinto bwate nitrogen tubwate oxygen tubwate hydrogen tubwate potassium bono sodium chloride bolete bono Framinaje ngoyo Frami no mwana wo mugusi omwana kurubo barachoga aliso wiza cloud nande ngano munyali wali original munyali wali omwana bo munyali wali
no msanii ogotera chingoma chia mapenzi ukona gwetoma ya ukona gwetoma iko konya ukina ngora abantu mbanya kumumanya buna chinga kichiko genda ndi wacha to muziki the first time umerealize mimi naweza imba mimi from Naji naweza kani andika wimbo ilikuwa lini na gatere kurukare no nye skuru ali na iko kuboli mungwana gitenga na ga perform the drum ona ali alina alengo kabisa lakini yogatero kwa nuko tanga ni Pinsete studio nga record ya lenga 2020 yeah na ili tanga ni kwa ligeto gotera mwaka kiorengeri kwa maitenga bono je from na bonda atere first time ukiandika wimbo yako ya kwanza the first song 2016 yeah. alikuwa ligeto gotera gotanga ni yeah kana kwa kuligeto gotera mwana wose kwa ligeto gotera li muntu ena gali kira ali nanya gotera nanya gwetera likitole no mongwana gitari to acha geto muskinere murukunga T-boy Bona T-boy ne alata chake to muskinera ali na to kunya gotera ali to guite bindo kabisa para to wacha kwa manga bono tigato gende studio tote 2016 alikuwa ligeta gotera gotangani yeah but the first time ekero kwa ligeta gotera kwiga kwa bwate ambition yose dream eringa bono mimi nataka kuwa msanii usegwa kalikire tukujibamba tu kusikia vizuri ekero na kalikire by the way na maitenga kaninje kwa so studio ngiche gotera ya na igete ngamu ali moyo ngatenga tigana inje ngende na ara tera ngungi ngaki ngotera mali expectation ya uno musani bone kero kwa ligeta gotera for the first time kwa likiro gotera kero kwa rekorengere liwata banga bono ni studio taketogochi na kikwa ko imagine studio omaite wize ngakieli ekero muntu ali gukina kwanza gotera etwa kuigule etwa ranga konegete sana muntu akolire aterire kwaroni bone ngakiri na sogetie ngomeri entangani nonje na roje ngake ndoje na mongo tera ngendo kelina ande buna bantu baate yani na igwete buya ukanyoraga kwagokire ngagoka zaidi sana by the way alright ira kwa zito tena zaidi by the way ngakine tena gatera bana usikonye ndina chaka ngake ingwa gaterire no chage de mutu asini ni tokamanya goja korumega ya hiyo muziki ogokora kind of bongo sana ngiki agere to kaira elization nga etwa kensa bongo liye kerongo gina tindu jirijane jialenge igoro yane matero jiale gotegera mono na rayo bwanchani so affection yani na bayanya aletego bage guska kurwa liga ngora nganyona so ile bongo ime kabisa juu na njite bongo sana by the way paka nganyora ngana inje guikonya gingotera tikandere genteke nganchete yeah alright byasane ne kwatantene zaidi kwanera ngomo sikyo gusiboniga ekero kurenga chi producer boniga chire ground ga sio kraningia gose kwari utwara liwa gaboni gali kwa chi producer advice ya mongera bateli chi producer ga sio kraningia na ande ngo batenga banya ko endera no moyo yo asinga batayo ndunto iyo yes bano batwakira umuziki uyu muya igo bana batwakira igo ande batakonya konya usuguma bosio mbago totigera njera sometimes konya kurega sire producer yi mukego na isaga nene project ikabisa tembe kumurigito monyora studio ya mana akirete project egasie kuna ande nanya konya manya baga bano bosenja tiede gatoka project ya nega sirero lakini echinichi challenge tungega chimo skin ko understand it the worst advice montara ko monto tegera to tera kwa ga tegera kabisa kaunga framing ngotera the worst advice montara ko kwa yo muziki bako kayo sometimes muziki una hora chonye tinereje monto ngete worst advice by the way ne sister yana ina tere de jingoma paka gande neji beso go diringa singe musiki bono troju kwa ku musiki deiri kwa ku musiki deiri bado torange agwaka aitogo digora kanu no nyeji kwa ra sirio manya go ja kwendera so tingo kire na ngwana chitiji ai that's the worst advice na nyordenga na ra tigaki nje gindete kogendera iyo kira gotegoti goli achana na muziki ama wewe uli na lego nyara godia se njubuna maide ncharo ndiko musiki na rwali buyo ndi negere gendo lakini wangu musiki nyoragere musiki daro kuragira kero utarikaransa uli kogotera nga yukurusia gose idea zako zinatokanga wapi naangalia nini ndio ukai chini uandike wimbo
Muna toga saine ko gamba naiga na bora nya na atwalira idea aye to kumanya senge njotali ayo kujigatera ona che idea njengo jirusia sengo to kana basani bane sengo tara ndo virinkorora ali nongo deliver che idea chiane kuru ikoga no ebindo mostri to gatera bidi to korora yeah. Right, vyesa nagaiga as industry ya gusimba sanike bali kuri watabanga I wish umongwara buno yiga tokore na ere gasi kidoga neza ninwa zaidi abasani mbali bali wadu maye gasi abakora mbali byabaye iswali neli ritasana kinitigande meli gondira neli nare konyoro mungwana nara abago chabana ngelinga sparo abanare go chakuunga na soira sinata kile gaso yeah ni muanjete sana by the way kriteria kama ya Sparo go sinki ya kwa watabanga Sparo kazi yake ni nzuri sana na nimetamani kufanya naye kazi kama moja tasi Sparo musikio Sparo garo ikira alia sense moya kora asi ogo Kenya mbutorana kwa hiyo ya masini ni wana mano no me sana ogo Kenya ukubutorana ndigali moke go ya singo tegeruka no konyora tigaliti yakara wikira se kora se konyora gweto konyora toyo ole moya zinini ne dire wana right yesa na baswatu bali bakorega se koro sile bali se bali weta bega se mambara byabaye ndobato mano lyo koro kunga faith stand ndobato ba fine be ega se ba kora ningiana mkore collab wagaikaga kakupiga chenga hatari sana na hiyo kitu ikakusumbua kile doa mbede no mosayansi katika viraga siri yake lakini bado na dating process itirasarika na gasa ina kuorganize event yeah mwako yana kwa bangete gaigase chi project cha mwako yumejipangaje shughuli iko aje na kiwe bangeta sense mjiga muziki umwako yo nimba promise die binde binga sana mnachifans cyane na ndichi project china ne chindito basani bane mbate nari bagandenga na manyire gotera na beire ni maite gotera nsu studio na ku musiki ndige gosoli so I'm ready for it it was like a challenge na bwato ketengo menyi galia ikorokutingo irolera nande unego chikokora ngametinye tatongo bitokerega ngoba bwato kerande ngomende so I'll be giving you more music mesikie miansu mesikie melita kabisa yes sana gaiga nale mangano shakunyara ko bye zaidi collabos no bat collabos bangede birisa to gaiga collabos sinchiro but so far tina bwato ka collab endeansi chingero ngasine ko bato kasubona igane single project gaiga right we creo que ngike ko garanga tubwati plan ko bato ka collabo gose utagete kure bekaye bikugete kure agache brand yao collabo na kirene chi abasani bagukina bunanje that's the reason why ntara bwato ka collab nare yare ngonyare kananga na kire collab no musanyo ngamone na kiga kumbore ground igora kya senje ninge release mapema ndo iniuze so na chilizi zangu kwanza ndo tutasukumana na wase wangu baadaye muziki ongere kuwakana bado lakini ya matumaini nara right vio zaidi gaiga kana tokora kurigira liboni ke industry ya gusingo kiniri zaidi gaiga niche project ni chingina basana bange baso kire gaiga mbiru kyo take tukubika muna from inaji okwene kinga boni ganko penyora segwebwe yiga yabasanya bayiga umete bona umuziki arondo rikonyo bekera target inganta getenso kenga kigete ntagete gosenkoreki umuziki muziki umya nje target imbwate by the way no yoko babwato kera muziki umwaso egere keromo goja ko nganjera mbicholie ke bicholi kana sigesi bede ntamera ni goje basio gali ryoka gasinyara kubengia zaidi gasibengia kabisa right yeke momo nchubo tegelege tole pamoja na Framina jige gasumuru bro de link upshot tukirigani ya Friday masha Friday tuno masha kwa ngama ngano ngari zaidi gaiga na boni ka by the way kwa nako gende show go se kwa ngere kwa nyaro chisho ngorangeri gutore chisho lakini ndora akasho tina akasho na tebenga na kiresho no the worst experience kwa nyaro tukoro shongere keke
Mbona unacheka kwani ilikuwa inakaaje? Ena igetalia. Ngate yunga maiki na boda nyanyolera. Senje abasani bali bara banena ke balenga abange. Bono ndito kinali bagetu asunere tuga. Baidege ndege kando masana nginyorete. Wate tunge maiki era na bora chonyere na maisi. Kage chigo sana na ande tali konga kana balenge bantu balinje bie kana ale gotera igange kubuyanga na ateli. Hiyo kitu ilikufunza nini kama msanii? Ndege kyansa medinga. Sometimes even ndo nabigo happen. Na geje dikunkaenda lakini baada abantu bali bangeje na basani bane bono na ani ngento tunalane dingerina sometimes even ndo nabigo happen. Ndoli konyara kuzuia bitango ko byachire. Tokolemereri. Nokolemereri kabisa gaya. Kwana kwendesha kuruke kuwarangiri unande to gubesa. Chinyinge zaidi. Tinanya go perform ngaka no by the way. Chisho chinyinge na akire cha free. Okogenda tuwatara. Singenjo yo kwe market. Tukine toje tuwakano 90. Tutaraki na ndo wakano. Bono sofati na akashongwa akano. Yes. Na kwana boikarire batarole shuguru kabisa gaiguna piga kabisa usao mistari. Ai bado. Bado. Na in case usao mistari ukiwa kwa shoto fani. Sinta fix mimi ni msanii. Kwa soko lio mono. Ta fix kitu kingine hapo niimbe na mtu atajua. Ni kitu gani unaweza fanya? Mimi ni msanii. Hiyo beat nikisikiza tu hivi nitajua ni kama niko freestyle. Utaimba tu. Ingia tu na freestyle hivyo na ni beat. Siwezi kubali nao ni kwame mafans. Unajua mafans wa siku hizi wakikasirika unaweza kuta umepigwa hata kiatu ya kesho bwana. Sifanye mchezo yako boma fans. Right. Yes sir. At the same time totora bwatuke gasubwa tenyike gikurukunga tinkoirorera gaiga. Watebirenga bono mwako na lyote tuwe brand kabisa by the way ngora agenda ka break kidogo. What was happening? Ina achiete kwe banga. A producer tu abwate kusi yakinire nake gana Agosto. Ono na chiete tukwe banga ngina nemega asinini inkwira nangiche ne chinguru. So this is my first project na swete mu Agosto. Ono chinguru jirina chiete ku ichi na chire na chirojo. I'll be doing mete producer ko kwa chira sana to wendi kwira na andi ko chinsa. Na gyogo ngomuntu akurkurunse ko chigoro. Tari kururunse ko chigoro na ndira nanse. Yes. Ona ena chiete tukora ibanga ke gongese tikimfuko mete ndu ati bantu bago to support. Nindu to gwe support ye music ye. Ono wikanare kore ibanga sinini agere skeke wange kanga. All right, we kabisa gaiga. At the same time boni gwaterunga gwa swira sike wangu kiringa gwa change producer boni ga ko kore gas na Agosto. Chi producer chiri chindo itabete ko rusicho kore gas ingia bora bya. Producer chiko kore gas ingia ko rusindo bwate labo mi gaiga. To bwate baba Samsi. Chi producer njiro chiko kore gas. Sometimes ekero batero ko kobe. Mozo ke wenda ko blame ati producer no musani. Producer Asiki engineer gasakyo gatero no musani omusani akoli komete nabona omete ndete ngote iwiza omuntu nabo tote for example nabo no omungi no go tote for example tikatwire example kya nyomba direct mukaga karange chingeni ali riko era testi go vyasi ako guchingeni chimbu ya chirechi nabo tokoragera ndirara ikali amesa komokoragera orusire mwego bego mono denga Lero kumundo yongie karo siwa aron bone producer nere go karango muziki oli bako yoyo na mudigira bake produce project yo vera nero nya korra mastering onye tegera nero bwende komanya seri go solire na seri tayegere gingo bwato ke project iringi gwate bukururia no barajalia umwe enjera nero go se support nere ndio sumanya rokro se serikali iri gwat unabasani doanya konyora support igo no gwekongera yaro gutoka from inaji boni gatari gotera nkikere ara kore tofauti frami kuimba tu hivyo mimi naimbanga ndivinde to maiti muziki woka tinko irorera nega sinyi by the way ya Socrates 10 days ago ngoyo ko bachorete ngora kanye banyora kanyata gatuguteka bebisabe ngabera na basani banali kero mundo naigwetha gatenga tata basubati n'abantu
saba inki ngatata yani kero monda abwato muganoe kwaroli incheo imbwato yone wiza abwato yoe imigani kabucha bono kanye combine ngaburugani omochando oli ono ntuomereta alibosio bedena abwato omuntu nanchite sana baka ukawesi yoro kigango de ngento kiagarite ngatere ngome by the way edemu nere nasigete sana fungu karo edemu elibono maitengi yakolete wisa kumbe muka abandu lenge bo naboko imagine gendekyo by the way nilidate na msichana for so long kumbe muka wane ndama iti story kumbe ni bibi ya mtu ameoleka anakuja hadi kwangu tunakaa masiku kumbe bana ni bibi ya mtu singa kejiri bana na very settled lingo matenga ora no mwanchi bona amuao mwanchi bona kwale kwanza kumbe akokonye mwina na mwini serikali chionsi aro opposition leader kare serikali ime what happened from there ikarukuwa notice thing wemo komonto mai to ko gendra kuangi ni chiawani na nani alikwambia ni mtu wa mwenyewe wana maite chisimi chitoko cha twakada ikende yonsi omuntu uko nabo kumwakire esimi botuko mugasoda ikende yonsi esimi elie na agete pa komuntu oli abamenyetanera kuminga ke enambe ya jire mano tiganye bwate lioga akaoye nambe elikuru esimi yo mukungu oli aime akanyebeka asesimi akangakira akamboli no maite so and so asa injona abwate trust no muntu ina ali konyara konya kumongaina ukabati yawe mukare gose nimo maide tigana iga kabawe agante she is my way bwate ina abwate muntu ngastuka kwanza ngara boli momenyete nere yo mede na ngoja dole tu atwara abantu iga girlfriend wate anguli mokane girlfriend lakini bado wate boli mokane bono nje na kumeti na bora nyore ni girlfriend lakini agonyeruka mukae akandenga bwanendu ne chips kiana ne ndo kiana ke kundu gera bodambe makosa ikitenge tukere ko kundu gera bodambe kono asilimu kima ongenia ne royo kongenia karabono liga tokonya gotuomana tigange rusi kana injenya sana chance seninyoro yone atiga mangana yu ketimani tari basa jimuni sakolera ngangi uko ntigirero ro unatwarurare lera gwanchana inde ya noma ya tingo tema social media handles ne kama kurigi na otero kumondora atakakonyore ne kiao konyoro ukiingia YouTube utanipata Framinaj KEFRAMMY space KE hapo ndo utapata ngoma zangu ngana yomari ucha soma shibigina ndo kwani babire batatu bari babategera tebira bunebega ngana ya neo muiso ngokwanero ndebwensi ontegerete ndebwensi onigwede sabali yo moskio mede ndo gocha konyenyara indutweka ino bali mogo totegera bali mogo toligereri ni numara to support njebuna framini inde tayari ko bakiro muziki omulito muziki obwate message ino bali mondi gerede mwale kwanja mo beka ko kwa ino mongi support ngine egere mondegera ino mweka right bando bande na baro bamanye mondegera mwezi bali okwani babere batatu tiangwa ni mama gradi agotoka gali market akoni ali amakara ali nsali ruguru ngwani tata Daniel ogotoka ali cooperative first stage pikipiki omutato mendako ndi nango soka iganere ngo batera gasimi matengo msenjungo inaruru Rusia kwani abasani bali bane tokore gasiama ali daraja moja kwani Joshua Mkukuru gali mate agotoka ali stage mate na bali bo nspe bantegerete asobo amana bate ngambu ya muri be amana wono gwacha naende tinkwirorera yaya gwanchire naende gosebado kona mbono kona kogwena egende ngogetera iga keronde njebiga inki kubwanjani
kwagerire nchingulira Ehe. nande tingotamani sababu nayo kogera Ehe. yaikira mapenzi nangire nindo kwanje yaya nakanire obasingo na itabire ikango kwa walai nakanire nabeiro muko tinkorora nabeire bubu tingo kwana nabeire kere matingo tara mapenzi yakogera ngokura nabeiro muko tinkorora nabeire bubu tingo kwana nabeire kere matingo tara mapenzi yakogera ngokura tingo irolera tingo irolera tingo irolera tingo tema kabiri tingo irolera tingo irolera tingo irolera tingo tema kabiri ugwanchana inde ya tingo irolera ugwanchana inde ya tingo tema tingo tema kina badayali ande mumanye. Anyway, nimeshukuru sana kwa kufika by the way. Nega sio kora ningi muna botambe talibono. Twakorire gasi nkakiri gotera bona gotire miaka ya. Anyway, next time karibu ate gasi enya. Feel free go cheme ya Getembe FM. Elinda tunye launch nile magana shokanya rawi zaidi. Shukrani.